لە 16 مانگی دوی ساڵی 2021 5 ڕۆژەمەوان و چارەکوانێک لە دادگایەکی هەولێردا بە تاوانەکانی سێخوڕی و پێلانگیڕی کاری تێکدەرانە 6 ساڵ زیندانیان بەسەردادرا. تاکۆر زەردە شەکێک لەوانەیە کە هەروەها ئەو تاوانانەی ئاراستە کراوە کە ڕاستەوخۆ لە ڕێگای سکایپەوە لەگەڵماندایە. کاکە تاکۆر خۆشاتن بوو بەڕامی کورد کونەکشن لە سەرەتادا دەکری بە تەماشاچیانمان بڵێن ئێوە کێن و بۆ لەگەڵ ئەو تاوانانە ئەوانەی تردا تاوانبار کراون چه پەیوەندیتان بەو کەسانەوە هەیە؟ سپاس گەل سرود و ڕێز من ji bo we guhdarwanên we kenalê we Amerîka ez Kazim Şükrî bi nasnav Takur Zerdeştî dê me naskirin beşdar bûme digel şerê azadiya Iraqê 2003 tevaya şerên dijî Irhabê heta Bexda û beşdar bûme şerê dijî Daeş bo parastina Kurdistanê hem beşdar bûme yanî wek çalakvan û nivîskarim jî çalakvanê behdînan belê ez tevlî van kesên girtî bi dehan çalakvan û rexnegir û mamostayên girtîn desthilatê ku nihat zindanîne wek rexnegir û karên wijdanî bi salan me peywendî hene pê bextewerîn û bijardettirîn kesên xwedî giyanê biwêriyê li ser aşkîrakirina tawanên bi taybet desthilatê ku di van salan derbasbûyî da meselmandiye çende xwediyê rewiştek pak û berpirsiyarî ne. Heta biçûktirîn rexne kesatiya van kesên girtî û medanî ne ku heta hekere hebaya desthilatê li ser bêdeng nedirin. Nîş lewre jî neçar pena birîne çawaşekarî û sextekarî û dagîrkiriya yasayê. کاکە تاکۆر دادگاکردنەکە و بریارەکە بە ناڕەوا دەبێنرێت و زۆر لە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و ڕۆژنامەنووسان بە ناڕەوا دەیبینن. ئێوە چۆن دەڕوان ئەو دانپێنانە و ڤیدیۆکان و تا چەند دادگالمەدا سەروەر بووە؟ نەخێر بە ئاشکرا دیارە دادگا ژی وەکو مە لەژێر داگیرکاری و زڵمێدایە و ئیرادە و ڕەواتیا وێ نەمایە من بخوا تجربه وی هیاز 16 دهه 2012 لدهو که هاتم رواندن اشکنجه کردن به تندی و شاهدم دیگه کو دادگاه او هیز نبو ظلام دست حالات کو بکرین تاوان بون سر من بی تاوان بی گناه نکاری بکشته بر پیل دادگاه لجر بالا و سیستم قناقه سالی در باسپوی کشتن به صدان کشتن ندیار تاوان مازن ادن انجام دادن کو به آرگومنت و داتا ما حالا آگادار کنا جواکل سردایه بریا سوسیال مدیای کو بیا اگر اوی دستلات وان آشکرا بونا منترسی ببینید لسرخوا لورجی دادگاه کرینه شریک خود گلوی و دی ویدیو دام بدان انجی اصلا باور نکم تشتکی و رسوایی او انزورا پیوست به شروع نکرد. کاکە تاکۆر ئەمانە بە سێخوڕی تاوانبار کراون سێخوڕی بووکی و چ زانیاریکی وا گرنگ لەو هەرێمەدا هەیە کە بەدەستی لایەنێک بیگەێنن خۆ وەکو دەڵێن تورکیە و ئیران لە هەر قوشبنێکی و هەرێمە سێخوڕیان هەیە. بجاسرته tamam dikarim bêjim ava derheqîvan genca hatî kirin henasa tolvekirînê bûye me ji bo hişyariya civakê ji giyanê xwe maye danaye belê çekê me pênûs û mafê medenî û demokrasî bûye eveye ku agir xistiye diya giyanê desthilatdara ku dengê hişyar bêxte qalibê tawaneka yasayî û serkut bike lewre خۆنەچار دیت دەنگên هشیار girêdete bi layenekê ku bandora xwe ya raya cîhanî hebît û taybet wilayetên girtî kîjan layan bandora wê ji bo vê raşkirinê guncaytir e bêguman tevgera şoreşgeriya pekê ku di mazlûmiyeteka cîhanî da ye û îran ku reşnav e li Rojhilatê Navî me hebû yanî van girtiyên di zindanê da zindanên partî da nek 5 kes heftê kes belkû 300 kes e وقت ناراضی بون برانبر بردمان و داگیرکاری‌ها در ولایت ترک و افغانستان دنگ ناراضی بوینه ام جوات میلیونان کردن دی سامپاتیزان دست خوشکر هر هیزه که نه یا پگبید یا پجبید پشمرگه بید برانبر دولت ترک سر پی بونه دستلات اوه برنگه که آماتور کره بهانه یک جبو که ما به اندامتی و پگه که بگیرید داد بەس لە ساڵانی ڕابردوویدا و باز دەکرێتن چەندین ڕۆژنامەنووس دەزی کراون و هەروە کوژراون چۆن دەڕوانە ئازادی ڕۆژەمەوانی و یاخود ئازادی بیرۆڕە دەربڕین لەو هەرێمەدا از هر کسی که پشت دکم هر دست پیکا و دستلات عشیرتی و بنمالایی 30 سال بوری تا و دقیقه کو گرانتی حیاتا من نمایه آزادی را در برین هشمندی نک هر نبویه بگیره به صدان هشمندین کسین هزار جدا سیاسی رخنگیر به دست و دستلات هاتین رشکوش کردن کو اگر وسان نبویه نو که گله یعنی من ندکت گیرودا و دستلات توتالیتار و وان صدان غیران هی بس ساکه جانی کسی وکوی و تا چند لمترسی دایا
راستی ام به سالان الجرگ واشتران دادجین امنیت آمش بو ما گرینگه براستی لی گرینگ تر جویج بو ما تر صافیه دنگ راستی دنگ آزادی را در برین روزنامه‌گری سروری یاسای بشه و که دیکتاتوران الحرمه به یک جاری بمرید به گشتی سیستم بویا دادگاه که انگیزاسیون چرخ نواراست بود چرخ 21 داد ببینین دوباره دبیتن و جهان لسر بدنگه اما بو ما تر هری سرکت رج رحامه بس چه داخوازی دان لدەسەڵات و داواکاری گشتی و دادگاه هەیە من هیچ داخوازیەک نینە ji desthilatê ku yasa kiriye amîrê destê xwe û biryarên dagîrkeran lê daxwaziya me ji dadgeha bilind e nek azadiya van gencan vegerînte ve desteber biket bila azadiya yasayê bigerînte misyona xwe bila wek yên dî bi hizbiyane biryarê nedin heke ne yeqîn bila bizanin ev gence dê bine hêvênê azadiya hemî gelê me yê mezlûm li Başûrê Kurdistanê bila em dadwerên Hitler û Pînoşê û Milosevic ji bîra nekin ku çawa bi serê wan hat. بەس نوکە کەیسی ئەو شەش کەسە بەکوێ گەیشتووە و چ داخوازیک هەیە بۆ ئازادکردنی ئەوانە همو چاوره دادگاه بلندن دادگاه بلند به هیچ رنگی کیسی پیش‌پچون نبوده کس نکارید ببینید پیوندی نینن پارێزەر نکارن ببینن به رنگی زور وەکو بێژی بخۆ کەتب نەدەستی خۆ بە هەر حالێکی بوو سادا ینی ئومید هەیە و بە سادەی سەد ئازاد ببن ji bo ku çi tawanê wan nîne ev tiştê hatin kirin hemû çabaşekarî bûne û selmiye bi rengekî berfre sî salên qonaxa sî salê derbas bûyî yekem care bi vî astî riswayî dizivîrîte misyona dadwerî û desthilat û azadiya raderbirîn li Başûrê Kurdistanê ku daxbariyeka mezin e بەس کاکە دەکۆر چی دەبی بکردن بۆی فشارێک لەسەر دەسەڵات دروست بکرێت بۆ ئازادکردنی ئەمانە ev babetê azadiya raderbirînê li Başûrê Kurdistanê girêdayî bi her insanekî azadîxwaz û nivîskar û dengê bi wêrê cadeyê li tevaya cîhanê mafê mirov li Emerîka netewên yekgirtî her alîye girêdayî bi wan e jî li Rojhilata Navîn bi taybet Başûrê Kurdistanê girêdayî bi hemû kesê ve pêwîst e helwîst derbibirin pêwîst e li ser vê rawestin û hûsa bi vî rengî nehêlin نووسەر و چالاکوان تاکۆر زەردەش زۆر سوپاس کە لەگەڵمانە بوون سپاس بۆ ئێوەش کاک ژەنی زۆر سپاس